Sabe quel cagnola? Oggi tu peggerà, ma un po' non me la siola. E poi caccio il caso, ma un po' non me la sio. Io sono io, non me che nota. Eva, se là. Mi hanno visto, io vedo Doris e Jennifer. Io pegaia. Beugina Hanto. Come on. Yeah, come and join me, my sister, brother. We can praise the Lord. We are wonderful made. Hallelujah. We resemble God. Me the maula. Yet to me close you, yes, to me close you. Never mind, I glory, but you are one of the second namla. Oh, boy. Wonderfully made. Carefully made. Yes, Sula. Leka Yesu abivilo la bisi ala vivila mi ocha no lo alo ajere ka kwele vivila neto teke togodon toko don tiki le kama wo mi kola mi le no mamela awe ma obe wo mi de pelo no alo e wo bela esika mi davo a le ko be jera e ga to ba jira mi do mi le pelo no mo pepe e ta be amajojoro ma le ya ko to ba nyam le pere nya jikoko amajojo na nya ta le be le kama wo ile wonderful meda ta le ba abo san poko ayo yesu bokola ansi ajo alo trouble me baba le o wela na ba de abo sam la chakala awo ma o fi ke o wo tojere ni o we na ba le o futo akwo chakachaka o we na ba le gbogbo fo wa chaka hey la yesu fa wu kokwesi kojo ko ti o ta wo sama le ti o ta la o we na ba o futo wa chaka hey yata satana alo atobo bodo alo chakachaka me yeah la bala yenye mautota abo sala lo chakachaka alo na do Philippe ba nyoma fikore afuto abo sala to chakachaka ji nana mai come on mabal ene yesu ke yesu mo sore bo la mia ma dio chala nya ngwa le kala tamale to ra ko se ko la ba ya ba kele yesu be kore adablibo nenema ya belong to Jesus Christ. We be shakara for Satan ala chaka abosame bagbagugu ebe tikiti babala nen bolo la musique ya babalo itanya pe maonya musique mo to pole lola eba nenema ona njebolo la musique me ma no pe nyama pe maonya pole la ba hajiji ya le sibe to to asibe ne tiki daka tiki ale ba ya se kola wo lu fo ale ji jokpo le wonu nti la ha wonu wo gbogbo la ha wonu le nya ke divineta yeta e ma o to la ba nya ma to ji kuda e hajiji e ma no po mo nya le mazeka tiki ne trebo ala trobo ko e ne poko ala trobo me e de trobo poko bo me kaba ono chakala ono ko me ne kanya ma ofa vitae come on I belong to Jesus Christ. Hallelujah. 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 Obiyo akpanami. Madiba e khayale no islo ne miano senya oleme de kale vivira mto. Hallelujah. Yesu irabisia. Anke kala ke kamulo anke kala vam. Ma po ya yole du na mi agi. Bo vo mali o. Ma mi wa vo kura o. Vo mali o. Keba. Chuba. Chitra mi suba maula. Keba. Na bubula meletila. Wonderful medo.
I resemble God. I belong to Him. When you belong to God, it means that you are like Him. God has made you beautifully, wonderfully. Hallelujah. Yes. Tu ressembles le Seigneur. Parce qu'il t'a fait. Oh. Il t'a falsifié, il t'a créé avec alléluia son esprit, alléluia, alléluia. Oh bon, oui. Alléluia. De Guadana Maula, Ikafu Yeho, Aleponu, no Katatala, Yeho Dominio Namila. Alléluia. Maone Yami. Navio Maone Yami. Afin que me l'a Maone Yami. Le Maone Yami comme le gobe amen. Et le gobe amen quoi. Nene Maou Yaya ko kwa mji bobo. Na ya ka sekuto ya kwa. Na chita na duo. Na nyebo po mobile ba lolo hala. Chaka ne fo ko pale ki na duo le homo. Na kwa be ka ma to le tio keke moi. Bo me kala cho. Ala ngusa nyame. Yes. I just follow you to a caramon. Don't let them talk about you. Come on. Yes. Maybe yes. Pam pam para. I got Bobella. You belong to Jesus. Let devil was secular. And the trouble man. And the chakara. Hello, Mignon. Aussi à mina ola novien ami sima kele jore ina bele popo la si o la chaka photo la chaka photo la chaka kamo la bosam la po chaka ala ba ala Yesu bliba come on novien me kato no po tiki ekele gbe satara baba le achaka bola ala ba Yesu to le yotara tukutuku baba na no hu me ne ma no bi owu baba ye Yesu totale ye na bere abo samra lo akota katakala ye Yesu totale ye na bere hey futo katasi oje yo mare okota katakala ala ba yo to be ya no konore ya de fo futo ba salame you are see l'enco la bere pe kwata hallelujah. Our pastor, our Malvi, our church dala, na subo mau, na nyabe mau we out, atu demoto. Yomi, babi ngeto. Enya chachia wo. Menya ya we eva yomi oya. Babi ngeto. Be ayi jipo ba ya. Ye de di chomi a choji po ba mnyabo. Be ya ba wo mi ngeto. Deka okay vale ya. I belong to Jesus. You belong to Jesus. We belong to Jesus. They belong to Jesus. Hallelujah. We belong to Jesus. They belong to Jesus. All of us, we belong to Jesus. Then I belong to Jesus. Jesus is my Lord. Hallelujah. Nothing you me let to Jinatabe. Namla. Ejijo son que do anya pa ji me gbanago ne be me vale bible me jomleke ya ye me le ma ofo nya o sema me kwa jijo enye jijo gbanago ela bana ndeke bo gale gato baton yo yawo ndeke gba hwasi wo yawo ndeke me ga lolo ndeke me gba le lolo wi o ye ya lolo ye otrako eyo takanyenya ha to musebraliji demia ofo yunyota hallelujah magibe na nyabela di nkosi ko na oba Kristo tori na ba chakachaka gere efuto ople gbogbo fo asarame Kristo to anyu maba yo ba Kristo tora kere be na godo afire kwa chakachaka gere afima ye gbogbo makoma ko afire ko na be o do trouble me o do chakachaka me madibe na nyanyama ye madibe na nya ne na kpodo ko bere ye le Yesu Kristo wo yi alo Yehowa wo re fo no manu be
ya do vovo ya nyo ya di vovo ne gbogbovo una si una chaka la ba yeho agbo bana yeho ha amia isiko tozi tola mi tozi fon kufa glata makui ai asire kama asivor kama to ne yeba asire to kola na bia to yehowa fon kufa glata makui na asire be ato asibara be atoa alo satana be agogo kola hey debe ato kwa na be na ato asi yehowa fon kufa glata makui voilà nyaba ma tonto asi yehowa fon kufa glata makui ko ta ma to gogo gbero etaye yo gbo poko ado chaka gere me ma dibe na do je siro ko bala ye de chaka futo fa sarame na igbelu afire ko na ye gbogbo vol na kwa do zina lo to eye o fu na cool do wa fo kulo ko o si na jolo kakara chaka do na o me o china gbogbo china fu no eye o maga ton bona o la bala musere gere etafia ma dibe wa fo de fi safi na to fo la na da fo gaba ko ma fo wuse do me ya da fo do ma ko ma fo wuse ma di bene le do ske menele ni ebe amulo na ubolo na ha ne nyebe ayi de wo na le do mo kaka ho enia nudu fa yi fa ga ma kwa biti 30 biti ma na ga to du nde ko na du ko alo do va do gbera o gazeme vai no vai sigbe yi gazene kwa na do gbera funa kafu bo ma onwire afi na to ba yi de polu du fe na to ba yi de do ame na to aji manya bene le wona ma akwa kam de la jol do amala na akwa kam de la jol do amala hallelujah praise the lord hallelujah mabere no vien ma o fa ma kele nyotare na le do me yo asie me ina o alo agbeleji ne ina o agbagba je bada ya polu nyi to bokore mabere ye be amu ya do kuda maria alo un telefo entreprise yo mabere godo do fe tutu ba kwa ara dogbara ne ye bo khone do me dokita do ya wona alo infirmier ya le veveto le duta o mi amese le duta le yo de imbaji mabagba ire do amukula ko ne godo do amko agbeto to dogbara fo na joya na ba do to amala na do gabana na ikaba na do to makaba e gabaji ne na do na ire gazeme si gbe ba no abaja gazele kwa no gaze ajire funa na o mitie mo fere mitie mo tore funa do gbera ka be gamana su e ra je dogo me na po be vo to ma no do mo na o ma ha akpo be amoro atokale lo zeka ta baro mo jabo awe o wa ma dibe na awe bo ne na kpo je vo to no me o amoro wo keka o nya lo do me abo gbogbo amore ka onya o ba ma ka to lo do amo vo mo ne ko onya o we do amo gale ne o to o fabriquer yan to ko to accuser won ye fo témoignage son e o yen e la bana e do na gbera e gba na o fo gbogbo le o fo do fo barabara o do catholique pe association gbogbo ko bo do o fo do fo garo o le e gbogbo mo o li to fo na o wo no fo ma barabara ira ire ya nyo ma o pa gbanya te ko le gbedo la kwa tu karajo ma e jore yin to haji ke menya bala yesu le do won ne ma amoro jona seka no poku wa do ajo wa ya to gbedo no gbagbagba wa do gbono gbagba na bala o po fi agare le bo me dibe nyolvi nyonu o nyonu sike ina do me menya bala na de ko fi ne ma me wona nya be ma o vie o ma o wo re to fo no mo nu le sikene to si Kristo tota eye na de sia o negro na gbo ma o nya no ba Yesu lo ye na to Yesu ti la bara wa o yovo ya o to kura wa mo le o mo nya ma o kura o e ga ye o fo ma o mi gbo a wa mi ama ibo la mi o ya mi nya ma o lo mi o ha nya te eye ta va mi anu gbogbo le kero ta me di ba mi o ama ibo bo wa mi lo de ma o fo mi sia ma o mo nya yovo la bo mo nya o fo afu ya re gbedo ho ma ya akomonya ta pe kura o amane bolan ka ba bela yovo cho ma onya bala mi ko mo tere be para yovo cho ma onya mi ya nu ke ti o cho ba ro ai go mela onya ba Africa toto yin ma wa to ye wa yin Yesu paduko wa yin wa paduko ta yo cho bala mi bela yo cho nya ma bala mi ko ke wa to du mi aji o ka ke ma o yin na bo no cheba mi ato ma hli
Emi ano go sanwe egbara mi nya hele mi se go mele gbevuvu me ne mai ma we zi ejiboro cheba yi o vire ko ti o cheba rola o moto so sibli bo chao la mana egbara to vio alo Africa vio kata o jesi mawo eye ama nyata pa mawo subolo lo do me America maga funi kawo abadi ba mi ano do kunya o me to nya ro galma to do anwo se be nya bala ne no lo la no ema e de o manye mawo nya mele gbogbo ga kamala musa do bi to ma o nya me ne ma o le ma eyata me gbobe ne nye be enye Kristo tola edula do chakachaka bobo pasarao na nye Kristo tola adula do chakachaka vuto pasarao me ado enye Kristo tola adula de chakachaka bobo fu anye Kristo tola me nya bana Kristo tola bobo alon kona eya no no gbalon kona afia no gamoto ba no yim eyata ne nye ba yim na gbalon bobo era ita David gbobe yi hoye fe kpola nye na kema hia yo akonto to bojo le fe kolata eye bo gbo bele mo zo bali do ko chiri ha nya ma vojo gbo vele ko la we ho ele gbo ene ma di be na no enya yo to do ko ji gbese agbema gbo be na no bibla fun na eye fu kola ba gbo be nya te pere dare ka fu ko dia fu afire pepe ko na ma wala furfono ene ma ya me ke fu e pe nya ko afurfono ko yi na fu ko na podu CEO verset qui a pas le CEO yen chapitre ba ko na chapitre ma akpo be nya kai ma wala go na ma be si agbe nye ya gare no ko ya so ri ko na akpo be nu la jeji na ya na maka ma wala yi lawo e magacho enya ni ya ba honu le ga popo ya me vie e mi ire mo se fagbale atoria me mo se fagbale yo be Deutéronome fe agbale alo mo se fagbale atoria eta ameve nye de kukui blavo atome ma ogbora fi bana maje egome egbe ana moji pele vovon na le duko si o kata le alleluia jifu ate le ngu abe alebe na ose wonko la ngo ajiwo eye wa jo nyanya le ngo hallelujah me dibi wa le fuma ken na unto na ba le akwa ke ma ogro na wala ebere le mo se fa gba atolia me o se fa gba atolia etame efe pupu bravo fo atome ma je ngo ma je egome egbe ya je egome egbe ya egbe kenya ya semde yo wa be ya je egome kuli o egbe ya be ya na be ngoji ple vovo na le duko si o kata le ejifu ate le nguo alléluia alebe ne ose nko la mo ajiwo wa jo nyanya le ngo magalike zetoria maje egome egbea ana ngoji ple vovo na le duko si o kata le jifu ate le nguo alebe ne ose nko la ngo ajiwo hallelujah wa jo nyanya le ngo obone gbo se nko kwa no gbo se Yesu nyokwa ogbo se ewo ami vima nko kwa no gbo se wo hallelujah afi ajo akwabi Sister Rose yo wese nko kwa avo le nko esike le otiota le Yesu fonko sike le tiota le Yesu sike to nyota la beleke Doris Jennifer e jirabe I belong to Jesus, and that's why when devil see me all he do devil run away. He troubled because I belong to Jesus. You belong to Jesus, my sister. I belong to Jesus Christ. That is why the devil, when he saw me or sees me, he will flee in the name of Jesus Christ. The name of Allah, the name of Biblia, the name of Mafia,
Yehowa to bobe ya jengona mi. Hallelujah. Ma je egome ebe ya je gome egbe ya egbele ka sika nya esera Yehowa ya je nuku anu ya wo gbele wa peme. Bala to gbe jide. Ya na ngoji ale ngoji kule vovo na le duko si o kata le ejifu ate le nuo abe alebe na os won kola mo ajiwo eye wa jo nya le ngo. Hallelujah. Ni kweke maunu na mi la love yo ta yimele nya ocho ramide me di me mi anogo senam nyire pepe abele sike enya gbe alene tete ke na be mi debli bovo tete mi vovo aima vovo le mawo mele yima mawo to le nusia le wo le mianu menye miawo ka le wo go yo wa le wo le mianu nu ya gbo mele ya jogo mi ase go me nyi mi ma nlo ebe o yo wa le wo le mianu sia le vevere na yaklo me mi aton yo mi aton don se mi arko le mo se pas le velia hame de mi mo se pas le velia Exodus yo le Exodus pas le me na kwa ke wa kula fi mahara Exodus 23 verset 27 Exodus fi mo se pas le velia tabla vo eto pour qui bla vo adre ibre na kwa la Miarle 23, 27. Exode 23, 27. Yemen. Yena, on t'en a pris la répon. Y'a qui voit pour la fima. Alléluia. Gloire benale. Non, viens. Me dis, n'est pas vivre là. Qui n'y a pas fait. Ne lequel vivido le ne mi le kole na kwenti yes ka mi no hele o to na no hele me je be enyira no hele mna o ela ba hele asesera ya chakara me ne mi ade gbe me ble gbebubo mo ha asesera no hele asesera bo ma ku choden na ma klokta mo do la jagba no hele mnue enya ya to na piapiam enya to ya de ya le toto biam ne gbe le commencer comme o e ma gbo ya commencer comme o ko de agbo fa eseka pour la fima le mo se fa gba le velia me eta blavo etolia to ku blavo atre mado vovo si le nwunye la de ngowo yo wa be vovo si kele ye nto nwude ye ya do na ngowo ya no nkogbe na o. Hallelujah. Hallelujah. Si le nwunye la de ngowo eye duko si o kata dome na vala alulu eye wo futo kata asi le ngowo ne ye wo atoto efe wusia plevo vovo ale nkogbe na okole duko kata re afise fisiko na egbe lokole duko kata o la si to ado chaka me eyo gwa be futo kata nukala o wa si le ngo. Hallelujah. Bo gala mo la Kristo to gba fona na futo la eye bona wa si le futo nu o be futo ya la si ongo o la si le nyan fongo ela ba yo to a deux pour vovo ke le ho atire yo ba ya deux na nkogbe na mi na ye ba futo le mwata o la si o la kaka wa chaka do do me e wa si le mwata na mi la bana momo o be mi ato ibi fa un ba kipere ko abale se kemi le hiya mo me ye mo tono mi ye Yesu tola ke ma uta mo na mi o ya levo e mo sa mo se ke mi alela o jeru dala mi ele fofofolo e atani be futolo be ba tun abala yo ba e vovo kele tontila ya cho dalon ko bona mi e ya na bala futomo la siken. Hallelujah. E atani o vevere mo dibe ma tona mi ne mi ha mi ayide me ne mi agbo mi aponya ske ologa ske wa to lo mi la e ya ta vovo ma lo mi o ya vovo ma lo no vie me de kuku no be ma ka voko yo to gbe de pe jina vovo be ya ma o nya ma o ske un mi adu mi do awdo be ya ma fo ndo nwe yo wa e la ba yo wa gbonya si ona mi be la le
maje ngo maje egome egbe egome Yehowa le gome jegbe le va gbeme anabe ana ngoji ple vovo na le duko si o kata le jifo te le nguo alebe na ose nko la hey ngo ajiwo uajo nya le ngowo no bien ma dibe na kpo ma opo ngbedodo siketo la fa gbejide na kpo ma fa gbeme ta ne ne be to gbe ya odi da ne to gbe rale nya ko mo cho no fi na cho nya ma do gbe rade na kpo be de to gbejide do me yo afo me yo holo boy yo asi me yo afrique kele yo wasi gbagbo yo na kpo la be la de nu kala joma ha voice yo cho wa to avopodi avoibo wa cho kwa gbabe magasa no la hey yo wa be ya kaka ora ye to ato fe wuse ato de vovo ato daran kona o aya siama salu aya grame chiraja ya dagbonye nedema ya yo domala wa daron kokbe na ye we ketoro lo dama be yo wa kokpe ko a ve to yo vote ngbaji yo vo mo lo ame bo fo yawo lo domo lo bo han la o ma le pokole de kajo wati bo asao nyama asaya amebo ala ba ejo aji no bo asabi be mi asu mi le mi ye slave na awo mi to ja mesi onye abovovo aso la ba mawa enye mi ato mawo fo duko ni nya ta mi gara sa me mi ale kore yo fo le fufuru le na asimi le to mi to ya ta fo no ala ba abejojo mi nya amankuta o mi nya le odowe eta kana mo obiangu de miangu to me magbaje aju na kaka ba ro bube yo foto le enyo mi nya to enyo wo to lo oju chabo adi wa tro sigbe mi awole eta mo official o fa wo nuka o yina mo gbo o tro na ofo ti bara do ato si ibo yo wo nuka do yo anu ma to wona eso ibo yamana la ko yo la ko la ti ma no ko tatu ma oko no amoro dibe yo bolo dibe o wore afire kwekwe ka to si ibo wa we na oyibo le afire kwekwe kumekle afire kwekwe tibilibo kata yo saka gbogbo so we o di wa di nya ma ibo eju kaka chibolo na viyo mi nyabe duko ya mi nya ma ibo wa mi menya wa nya ma to na be duko ya mi nya mi na ko le wo ho wa o nya me so geto jifo bi na gbe bo ge ba po ama ibo fo vi ama tubeje o la agbajire yo va de ma dola onya ma gbo yo di so onyanu toro onya ma chini wo o nu gero wo wa tu pe ma avion to ya mo nu gero ba to wo la mo ma ona nu nya o ye ma dola onya tefe wa ko wa pa mo ko to mo fiore yo wa chi o va o re ka pe o yo va chi o va la ngbaji no fo mo lo si o to fo mo lo si o ya mo geto nya me email bole amelo kadi kundola mire mose ni agbale se mose ba agbale gba to meta de ya le fima na le kwata me ponu ka o gbo na mi ma eta no vi yo mi vo la physique mi le sia mi vo de ngbaji a mi vo mi do autorité mi ga wa yo male yo to to ko mi avon mi ga vo kura o mi so kaleto yo wa nkona mi ni to be a to vo a no nkona mi ma o ira mi gere o no ho sia o me vo ngba le mi kura o ya o ye ma o fo vi o ma o le jidu na mi gbesi agbe zakwekeli agba fabla la sera gunami amako nkele kakana monsieur sa dodona kata Yehowa na ira milo Yesu mo kobe ya no vi Yesu nyu akoe ye voko siko ye yokwa ye no kakana no chakana ye gba yoba Yesu nyo o iram maulolo avo ajidula ye nyem ya no via ye bia fosubola miyom ye ne be mi aga senya ya ogerela ne mi makul tan le mi afa mobile jiwa mi ide YouTube me mi anglo Yesu yo o ira nko mi akpo YouTube ma onya so kata mo glola fima o le fima mi akpo le fegbe me le de o le English me français Victor o chale me mi akpo kata mi akpo le sike enu ma o le ya da do o le fagbe mara mi ide YouTube me ya go be Yesu yo o ira ma o lolo mi akpo nde siare ma onya ke o kata mo globa ya o le fima kekon mi akpo ye be gbo ko am post na de la YouTube zerka direct
ko mia ho ne mi do ta ko mia volenti mia senya o ke na bia re ne ya tom bia ndi da fa mo yo no ba na mi cha ho na ni ko ba ya ba do ku jina mi ba mi ayo place plus 61 plus 61 et 3 5 3 5 3 et 9 8 8 4 alors mi ayo mobile yen c'est que 60 plus 61 et 4 1 1 7 2 4 4 9 7 et mi a créé ce yon kilo mon ila mi gare et zare bye bye eza do la viavo et on le crafiro la mira et kurama chala ka kefia et tete sa ka do la fibo ma poto manu kuldo lo e por que ba wa no kunwa que no viu bye bye izare sia olomi